Imam jednu želju da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. Imam jednu želju da ti tvoja medna usta još jednom poljubim. Pa da se nikada iz sna ne probudim. Pa da se nikada iz sna ne probudim. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana pozljeđuje stara. Ništa me ne boli, samo mi se srcu rana pozljeđuje stara. Jer me ti ne voliš, srce mi iznjedara. Jer me ti ne voliš, srce mi I kad budem umro, ostat će mi na mom srcu jedna želja pusta. Što ti ja nikada ne nikada
smo sjajnu interpretaciju pjevačice vrlo osebujnog glasa koja već dugi niz godina egzistira na domaćoj i inozemnoj sceni, vrlo profesionalno i samozatajno, držeći svoju konstantu već dugi niz godina. Autorica je mnogih tekstova pjesama, kako dječjih, tako i zabavnih pop i šansona. A među svim tim žanrovima svoje mjesto su pronašle i sevdalinke. Sa nama večeras gospođa Paula Jusić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepa, bolje vas našla. Pozdrav svim gledalcima Face TV-a i vama i hvala na ovoj lijepoj najavi. Sigurna sam da ste očarali naše gledalce ovako lijepom interpretacijom. Ja sam ostala zatečena zaista. Svaka čast. Baš vam hvala. Što ja kažem, moj glazbeni izričaj je zabavna pop glazba, ali ono što mi je ispod kože to je sevdah. Ja zaista volim sevdah i to su pjesme onako baš za dušu. Tako da ovo kompliment. Hvala. Svaka čast. Svaka čast, ja nemam druge riječi osim svaka čast. Iza vas je duga muzička karijera, ili tako, sa 6 godina ste već krenuli u taj svijet, ušli u stvari u taj svijet muzike i samim tim su vas prozvali čudom od djeteta. Pa jesam, to je bilo zgodno i došla sam u zbor radio televizije i rekli su ova mala može sve, ona je stvarno čudo od djeteta. Onda je Đorđe Novković imao jednu pjesmu za koju je od nas 100-tinjak rekao to može samo ona otpjevati, definitivno. I tad su me već počeli zapravo graditi u tom svijetu. Ja samo kažem da sam sretna što sam imala privilegiju učiti od najboljih i biti od malena u tom krugu ljudi i graditi se stepenicu po stepenicu i sad reći nakon 20 godina jesam, tu sam, to je moj svijet i ljudi prepoznaju tu moju pjesmu. Pored toga što se bavite muzikom, također se bavite i glumom, ili tako? Da, to je moja druga ljubav. Imam iza sebe nekoliko predstava od kojih mi je meni posebno zanimljiva zadnja predstava koju sam radila, monokomedija, u kojoj sam sama na sceni i glumim 7 likova. Obzirom da volim imitacije, onda je to bilo vrlo zgodno. Autor te predstave je rekao ja znam da ti to možeš. I onda sam od jedne, ne znam, zločeste svekrve i snahe koja skviči u nekakvim visokim frekvencijama, pa do tih nekakvih muževa koji imaju neki duboki glas. I to je bilo jako zanimljivo, meni veliki izazov jer je trebalo sat vremena držati publiku onako sam na sceni, istu koncentraciju, to je sa songovima popraćeno i oko 100-tinjak izvedbi smo diljem i Hrvatske i šire regije, a i van granica prema Austriji odradili, tako da mi to, eto. Imitaciju je u glumi itekako lako prevazići, ili tako, odnosno nositi se sa tim. A može li se u sevdahu imitacija onako mislim da ne. Dobro ne znam, ja uvijek govorim da ja muziku osjećam. I meni je najveća nagrada kad publika osjeti ono što ja pjevam i kad mi vjeruje. Po meni je sevdalinka toliko posebna, toliko jednostavna, toliko životna i zbog toga toliko lijepa. Upravo je ta priča koju mi stalno vrtimo da svako ko pjeva sevdah ostavlja neki poseban pečat. Tako je, i zato mislim da čak i ne zaslužuje sevdah da se bilo koga imitira, jer onaj ko iznese to iz duše, onda ta duša ne može biti kopija, nego svako mora svoju dušu na svoj način iznijeti van i zato je posebna i zato traje će uvijek. Vi to naravno svakako posebno radite. Šta ćemo čuti u nastavku programa? Ja sam sigurna da vas gledalci jedva čekaju čuti opet, s obzirom da ste prošli mnogo kilometara večeras da gostujete i upravo počastite naše dragi gledalci. Baš vam hvala. Evo, sljedeća pjesma, meni posebno draga, istina predivna sevdalinka, Kradem ti se u večeri rane. Pa izvolite. Kradem ti se u večeri pod penđere, da ti bacim strug zumbula, nek ti cvjetak prozbori. Koliko
za bolove srca moga. Cvijet vene, mlad se suši, sene vode, Upravo tako zvuči ovakva izvedba Sevdalinke Kradem ti se u večeri, koju je interpretirala Paula. Paula, još jednom svaka čast. Hvala lijepa. Moramo se dotaći priče koju smo već pomenuli, da ste već napisali brojne pjesme, dječje, pop, rock, svih žanrova. Odakle u stvari crpite tu inspiraciju za pisanje pjesama? Pa, ja kažem, mene u životu pokreće samo ljubav i smatram da jako često zaboravljamo da je to emocija koja se na svim jezicima svijeta, u svim dijelovima našeg planeta govori istim jezikom, a to je srcem. I nekako nalazim se u tim tužnim baladama i volim ih i pisati i pjevati. I često crpim energiju iz priča mojih prijatelja, poznanika, volim slušati ljude. Uvijek čujete nešto što u konačnici zapravo liči jedno na drugo. Te nesretne ljubavi, zabranjene ljubavi, neostvarene želje su nešto u čemu si mi možemo svi dati puno prostora i mašti, sanjarenju, a u konačnici vjerojatno smo svi nekad negdje nešto doživljeni. Često kažu kada nam ponestane riječi i da nešto objasnimo, to objasnimo pjesmu. Tako je, mada ima jedna anegdota. Ja sam pisala i za mog dragog prijatelja i kolegu Kemala Montaignea, koristi ima tugu u tim pjesmama na njegovom posljednjem albumu. I sa kojim ste, izvinjavam se, ostvarili saradnju i snimili ste duet. Tako je, 2 dueta, evo jedan je na mom novom CD-u. Jako smo bliski suradnici bili, puno smo radili zajedno i on je stvarno bio jedan dobri duh. I bila sam sretna i počašćena što je jedan moj tekst uvrstio na svoj posljednji album, a naslov te pjesme je Kad tuga ponovo pokuca na vrata. Ja znam kad sam rekla, evo Kemice pjesmu, on kaže, joj, kaže, ovaj mi se stih sviđa i kad sam tužan, duša zapjeva iz inata kad ponovo tuga pokuca na vrata. I to je u stvari to taj inat u nama proradi. Mada evo pisala sam i za Terezu Kesoviju, sad na njenom novom albumu, ali mi je rekla, slušaj mala, ja neću tužne pjesme, meni možeš samo vesele. Ja kažem, dobro, ja ću samo jednu poveznicu napraviti da vi u svakoj kiši vidite dugu. Jel može, bar to kaže, ajde to možete optimistično. Ali zapravo ta tuga je nešto što je elementarno svima nama. Mi kad smo sretni, jednostavno smo sretni, a kad smo tužni, često volimo tu tugu dijeliti, ako ne s drugima, onda sa pjesmom. Dakle, postojalo je nešto u životu što je u stvari postaklo da pišete te tužne pjesme, s obzirom da ljubav i sreća postiču čovjeka da piše pjesme, sretne pjesme, ljubav postiče svakoga. Rekli ste upravo da je nešto što vas pokreće u životu je ljubav. Eto, dragi gledalci, ukoliko te tražite ljubav, potražite je kod Paule. A na stolu se također nalazi vaš treći CD. Koje pjesme ste, kojih žanra su
je ovaj CD napisan? Da, to je moj treći CD u izdanju Croatia Recordsa, moj izdavačkoj kući kojoj sam vjerna. Uglavnom su to opet balade. Ja se nekako ne mičem od svog stila. Zaista volim sve pjevati. Volim pjevati u društvu i vesele pjesme, ali nekako je moj izričaj upravo u tim laganim pjesmama i publika me tu najbolje prepozna i vjeruje mi. To je 12 novih pjesama, odnosno 11 novih i uvrštena je jedna za koju nisam mislila da će ikada biti na mom albumu. To je pjesma Dušo moja, mog dragog Kemala Montena. Obzirom da smo zadnjih godina intenzivno i surađivali i nastupali zajedno jako puno, nažalost i posljednji koncert smo odradili zajedno, ja sam često znala reći Kemica, ajde onu moju, koju tvoju? Ja kažem, Dušo moja, čuj tvoju, pa to je moja pjesma. Ja kažem, znam da je tvoja, ali predivno i znaš da je volim, ma naravno. I onda sam osjetila potrebu na neki način napraviti omaž i na svoj način pozdraviti Kemicu s tom pjesmom koja, eto, krasi moj album kao ima jedno posebno mjesto i u mojoj izvedbi kako sam i ja doživjela. Vidi se u vama iskrenost kako ste u stvari uživali dok ste surađivali sa Kemom i mislim da je to jedno veliko zadovoljstvo i čast jednog pjevača i koji ima iza sebe tako dugu muzičku i uspješnu muzičku karijeru. U nastavku slušamo dvije sedalinke laganije. Da, mada sam ja rekla jednu bržu da ne budu sve lagane, Moj Dilbere. Kako sam je ja doživjela, pa evo ja se nadam da će se i vama gledalcima svidjeti. Da, večera samo da ne zaboravim da pomenemo i orkestar neizostavni Aka, dobroveče Aka, i vaš suprug je tako. Tako je, ja sam to htjela iza ove pjesme kad razbijemo sa laganima. Almir Hukelić Aka je moj dragi prijatelj, kolega i suradnik, a Sevdah mu je ne ispod kože nego ima u malom prstu, on stvarno taj Sevdah živi kroz gitaru, a to uvjerio nas Aka i ja to znam. Ja sam rekla, gledaj Aka, ova priča bez tebe ne ide jednostavno, meni užitak, inače i privatno zapjevati sa Akom, ali ova čarobna njegova gitara je nešto što ne izostavlja. Apsolutno. Tako da, Aka, hvala ti što si večeras dio ove priče zajedno sa mnom. A naravno, tu je, obično kažem, moj suradnik, jer kad kažem moj muž, onda se to pretvara u obiteljsku priču. Izvinjavam se samo u mikrofonu ukoliko želite nešto reći ili... On kaže da ja sve govorim. Obzirom da mi tako smo se upoznali, zapravo nas je pjesma spojila i puno surađujemo, puno radimo i Đelo autor većine mojih pjesama, onda izbjegavam reći to moj muž, jer to ostavljamo doma, taj bračni život i nema milosti u ovom poslu. Dakle, ovdje je kolega, isto i suradnik koji me prati i ne smije me kritizirati kao ženu, nego samo kao pjevača. Eto. Dakle, pjesma spaja. Đelo Jusić junior, pardon. Pjesma spaja ljudi, dakle, dragi gledalci, pjevajte možda i vi, nađete svoju srodnu dušu, a mi u nastavku programa slušamo dragu Paulu Jusić. Izvolite. Hvala.
što te volim, ah, što te ljubim, aman Bože moj, što te volim, ah, što te ljubim, što te nema, što te nema, kad na mlado poljsko cvijeće biser niže, ponoć nijema, kroz grudi mi pjesma liječe, što te nema, što te nema, a što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema, iz srca se pjesma krade, što te nema, što te nema, a što te nema, iz srca se pjesma krade, što te nema, što te nema, a što te nema. Procvjetava svaka staza, ko što bješe divnih dana, po ružama i se prska iste voda šadrvana, a šadrvana, po ružama i se prska bistra voda šadrvana, a šadrvana. I u času bujne sreće, i kad tuga usta sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema, a što te nema, što te nema, što te nema.
I pjesma kaže što te nema, a ja kažem da smo mi tu zajedno sa vama, dragi gledaoci, družimo se sa divnim gostima sve do 22 sata. Vi svakako ne zaboravite slati vaše SMS poruke na brojeve telefona koje vidite u dnu vaših ekrana. Ja moram priznati da sam uživala u ove dvije vaše interpretacije. Režija je toliko pjevala da su meni uho probali. Super, to mi je jako drago, hvala. Baš vam hvala i vama i režiji. Pored toga što je iza vas duga muzička karijera, u svemu tome su se našli i mnogi projekti, a također ste napisali pjesmu Vjeruj u sebe. U sutra, vjeruj u sutra, naravno vjerujte i u sebe, ili tako? Tako je. Veliki značaj nosi ta pjesma, samim tim čime ste bili nadahnuti da je napišete i sav put kojim je tekla ta suradnja i ostvarenje vašeg cilja da se ta pjesma iznese i otpjeva. Da, sad kad je sve prošlo, mogu reći da sam jako sretna i ponosna. Ta pjesma je nastala kad su krenule poplave, obzirom da ja zaista imam jako puno prijatelja, divnih ljudi i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. Kako je gdje krenuo taj vodeni val, tako smo mi zvali, pitali kako je, naravno da smo bili zabrinuti, ali to je nevolja gdje smo mi svi nemoćni zapravo, gdje se borimo s prirodom koja koliko je divna, toliko i nemilosrdna. Đelo i ja, u ovoj varijanti moj suprug i ja, sjeli smo u auto, skupili smo donaciju, imali smo želju to osobno odnijeti, došli smo do zadnje točke kod Gunje, dalje nas nisu pustili i kad smo to vidjeli uživo, koliko god je vjerno bilo, stvarno su na televiziji dosta prikazivali, ali kad smo to vidjeli probudila ta emocija. Strašno, srce vam se kida doslovce. Mi smo sjedli u auto i šutili smo jedno 10 minuta, pa smo se okrenuli, ja kažem, ajmo napraviti pjesmu, ajmo. Dakle, pjesma je jednostavno tekla, ona je nastala u trenu, i muzika i tekst, Đelo junior je pisao muziku. Ja sam napisala tekst koji je ipak na kraju optimističan, pružimo ljubav ko ljudima ljudi i vjerujemo u to sutra. I to ste i postigli, naravno. I bila sam sretna i jako zahvalna, 22, mogu slobodno reći, trenutno top pjevača, dakle plejada zaista vrhunskih muzičara iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, iz Hrvatske. Svi smo ujedinili snage i taj projekt je nastao u 15 minuta. Recimo, Hanka Paldum je bila u to vrijeme u Americi. Nju smo zvali telefonom, ja kažem, Hanka, želiš li biti dio priče? Naravno, to ja ću snimiti gore pa ću poslati. Onda smo sada, mislim, ne bih htjela nekog izostaviti, ali znam da, ne znam, Željko Samardžić je snimao u Beogradu, Halid Bešić je došao sa koncerta, sjeo u Sarajevu studije, snimio, poslao. Željko Bebek je bio u Zagrebu, Đulijana u Splitu, Tereza iz bolnice je došla da bi otpjevala svoj dio. I svakoga smo pojedinačno snimali sa ovim pametnim telefonima, jer nismo bili mi važni u toj priči, mi smo trebali biti obični i u radnoj atmosferi, da ta poruka bude mi smo s vama, svima kojima je teško. I pjesma je zaista postigla veliki uspjeh, mi smo se odrekli apsolutno svih prava u korist tih ljudi kojima je ta pomoć potrebna. I evo, nedavno je stigao izvještaj iz ZAMP-a da je od top 10 pjesama koje su najviše skupile, upravo je ta pjesma skupila najviše novaca za poplavljena područja. Pa kako ne bi skupila kad je s toliko emocije i toliko predanošću učinila baš to da spoji ljude iz Amerike, iz Hrvatske, iz Bosne i mnogih drugih gradova i zemalja, da upravo napravite nešto što će ostaviti jak pečat i što je u stvari znači i našoj dragoj Bosni i Hercegovini i naravno našim dragim Bosancima i Hercegovicima. A u nastavku programa sigurno sam da ćemo uživati u sljedećoj izvedbi, to je pjesma... Jedna isto meni jako draga, kako su meni sve dragi, onda neću svaku pojedinačno najavljivati da mi je jako draga, pjesma Žute dulje. Izvolite. Uz koju se redovito plaća, ali neću plakati, sad ću samo pjevati. Voljelo se dvoje mladih,
dadoše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica majke, poželjela žute tunje, aman, aman, žute tunje Istanbula. Poželjela žute tunje, aman, aman, žute tunje Istanbula. Ode dragi da donese žute dunje Carigradske, pa ga nema 3 godine, aman, aman, nit se javlja, niti dolazi, pa ga nema 3 godine, aman, aman, nit se javlja, niti dolazi. Dođe dragi sa krunjama, nađe Fatmu na nosilima, 200 dajem, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jednom Fatmu vidim ja. 200 dajem, spustite je, 300 dajem, otkrite je, da još jednom Fatmu ljubim ja. Koliko samo ljubavi u ovom našem Sevdam studiju, a Aka kaže bravissimo. Kažem ja bravissimo, kaže režija bravissimo, a kažu i naši dragi gosti bravissimo. Hvala vam puno svima, od srca. Hvala i tebi, Paola. Hvala. Od srca i od srca svih srca. I od gledatelja i od svih. S obzirom na to da ste pomenuli u početku da ste ostvarili saradnju sa poznatima, neće se ljutiti neki ako ih ne pomenemo, Kemal Monteno, Tereza. Zake Sovija, tako je. Sa Draženom Žerićem Žerom isto imam jedan duet na ovom CD-u. Obzirom da ja strašno volim surađivati s ljudima s kojima sam i privatno prijatelj. I sa svojim srodnim dušama. I sa vašim suprugom, je li to? Naravno, on je moja srodna duša. Ako nema te nekakve niti koja nas vezuje, onda ta suradnja nema smisla. Dakle, nije stvar napraviti 3 minute, ne živi se od te 3 minute,
živi se od ovoga, kad čujete da ste nekome dotakli dušu. I tako i s tim duetima, tako i s tim suradnjama. Ja stvarno iskreno volim i živim svoju pjesmu i svi oni koji su meni bliski to znaju i onda je uvijek, kao i sad zapravo, užitak muzicirati. Sigurna sam da ste iskreno dotakli srce svih naših gledalaca, a ja sam se suzdržavala zaista da ne zaplačem upravo na onaj komentar što ste nam prethodno dali prije nego što ćete zapjevati vašu pjesmu. Mi smo naše vrijeme iskoristili večeras. Naravno, mi se radujemo i nekom novom susretu, svakako, da li to bilo u emisiji Salta i Seda ili na nekom koncertu, nekom festivalu. Meni je bilo zadovoljstvo i čast zaista što ste bili večeras dio Salta i Seda emisije, dio Fejsa, ali također hvala i vama, Aka, hvala vašem suprugu. Idemo za kraj još jednu sedalinku, koliko naša gošća želi, možemo i dvije čuti. Pa evo, ja mislim da će biti dosta jedna, ali ja bih samo za kraj rekla, prvo divan vam je studio, zaista, tako jedna topla atmosfera da se osjećam kao doma. Pa ja sam rekla, koliko ljubavi u ovom našem osjeti se ljubav, a vi, dragi gledatelji, ukoliko dođete u studio My Face-a, tek tada ćete da osjetite ovu pravu ljubav koju mi večeras osjetimo. A ja ću iskoristiti priliku da, dragi gledatelje, pozdravim i da se svima vama zahvalim, posebno tebi što si me ovako lijepo najavila i što ste me pozvali da budem vaš gost. Bila mi je čast, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. I svakako ću s vama podijeliti sljedeće gostovanje, bit ćete obavješteni kad bude neki koncert, bit će mi drago da budete dio te moje priče i da podijelim radost s vama. I šta vam kažem, hvala vam od srca, uljepšali ste mi. Hvala i vama, i vi ste nama i sigurno sam da ste i gledateljima. A Aka ima završnu riječ. Pa ne, ja sam samo htio zahvaliti kao što me pozvala večeras. Hvala tebi. Dobro, ja sam uživao, još ću ovu pjesmu baš tako svirat kao i prethodne i da najavimo snimanje CD-a sa sedalinkama, dakle da neki mjesec dana ulazimo baš u studiju gospodina Đeli Jusića i Pavle i nećemo obrađivati ništa. Odlučili smo zemlju da obrađujemo, a pjesme ćemo baš donijeti onako kako treba. Iz duše. Hvala još jednom. Hvala vama i svaka čast na toj lijepoj ideji. Evo, ovo je ekskluziva sada bila. Evo, čuli smo ekskluzivu, dakle, Aka se oglasio baš u pravom momentu da podijeli sa nama vrlo značajan trenutak koji će se u vašem životu desiti. Mene to posebno veseli, toliko smo uživali u tom muziciranju da je pala ideja da to moramo napraviti isto tako za dušu. Dragi gledatelji, mi smo slušali dragu Paulu Jusić i u nastavku programa ćemo čuti jednu sedalinku, a nakon toga idemo na kratku pauzu i vrlo brzo se vraćamo sa gošćom koja nam dolazi iz naše susjedne Srbije. Ostanite uz program Face televizije i emisiju Salta i Seda. Tebi, majko, mi
zaboravit nikad ne